Isua nen voin zir lai ngai thatu zong te en zavain che bai le vekule voina kan ngai thak tur thopui chu Isua ti lawmin ti ani don ani loko bung som panga changruk le changsari kan chiar chuan tin in thlen vele in thian te le in veng te in kau khoma an hena milom pui ro u ka beram bo ka mule ta e in ti thin chutiang bokin mi fel som ko le pkwa sim chuan tur nei lo ti ai chuan mi sual pakhat sim chunga hian vanami an lom zo kang atini in pek na le kalsan na nun nei lo chuan pathian rong bol tu ani theilowa kei nge po hianin pathian thu ka in bo se wangte tuna kan to chiar me ka in bo se wang te po hianin mitam takin nun an thlak pha don lo ti chu ka ria ma se mi pakhat talin tharawa lo na lo char pha be sei tlat na chuan min ti phora chu chuan thanem ngai na min pe ni misual pakhat sim na wanga wana lom zia hi han sha chiangin han far po nga tilang chuan tu nang hian ring tu te hi kan thu der lo tur ania a chan po nu pum chunga tanga sual sa te hian chatuan nun kan nei le na tur ta na van khi ain se nem je kan ngai to fo tur ania vanin anei ro luber Isua min pe a itan katan kong ain hong ani fapatlan bo po khan in ngai tlom takin apa chialo pakhat ni turin apa in lam apan le ni kha ama mangai tu apa chuan ni tinin alo mo ka alo thlir thina afapa lo ho an mu chuan om le thei ta lo avatlana avako ta ni afapa chu pa chuan adin mun ngai a lo da le ni kha in ngai tlom taka krista nen kan pan hian krista hi van lom don tak em nangma chawpo chandam don ni ma se krista chuan anun ahlan tho don ani voina tang nge hian in ngai tlom takin Isua lo pan ve ta se Isua nen voin zir lai ngai thatu zong te in sawa in hman nuam vek